Good morning. Northeast Windogi News Analysis ta mayam punamakpu taramna okchari. Ngasi Impal da phongna khiba pause singdiawa maruiba pausing khananabagi damakta aikhogi studio sida lengsinduna leibiribase oza SHANTA NAHAKPAM General Secretary UCM ni ojabo hanba mukta da taramna okchari oza. Thagachari oza hanbada lakchaning basing asi se aikhogi 2nd October Gandhi Jayanti numit haija batare numit asida aikhogi Gandhi ji amasung Shastri ji gi mapok kumon laibak sin batung na pangthoknari haiba tare oza mari leinana Gandhi ji na aikhogi tongan ba mahaki thabak thoram contribution na chingba kya amasu leiribani maki khongjang non violence na chingba kya amasu leikre masiga mari leinana Manipur da chahi ani halaklaba Manipur da di crisis se adum leiri haiba tare oza masiga iroinana Manipur da su Gandhi ji gi numit pangthoknarak pase nunggi oiba wakhalon je kamani yengbe oza awa phongdokpi Gandhi Mohandas Karamchandra Gandhi ki mapok kumonje ko masi akoi angle ani hum da sum yeng myam jani da mamarom de yeng akoi ge paring nai ne zatharak pa akoi ge sengdo kotok pagi Gandhi ji na pamjaram ba achum mara chatpa luna na thamba adu ada adu na pura tonga na muk thamgra kan ko akoi ge nawona na akoi ge political leadership ama hai tare ko mi magi masagi magi ideology natraga kayane hoyi wakhalon da Bharat kumba yamna chawra khunai tongan ba wakhalon da chatpa mi se samna da Bhagat Singh hoy adagi Rajguru hoy ko adugi admogi wakhalon ama adagi Netaji Subhash Chandra Bose mogi wakhalon ama adagi Jawaharlal Nehru hoy adagi matam du da leiramba masagi political congress ki Indian National Congress ki magi establishment me amgi wakhalon ama ko mioi kharana Pakistan ga India ga divide to ki buje even Gandhi de claim to blame to bo yauri bane ko dagi matam dur leramba RSS ki wakhalon khara ko si me am se loin yeng gana sa ji leadership ki question jila kanda ngasi khoina 2nd October sida khoina ningsing baya base akhoi gi Manipur sida leiba akhoi gi political establishment election yawa amasung yaudaba amadi society gi chongthoga chendana chongdana tawriba mayam sigi marakta ko akhoi gi opportunity seeker hai tare ko opportunity se lauraga either community gi maming sijina ba natraga ngasai gi masagi oiba phauna bohona ba natraga community kannabagi namada tholakpa adugumba leader na masing yam baje yam ka hena yam gre hai ta adu maru hoina akhoina sida yengdoise lairik yamna haiba leader sing sina akhoi hojik leiba Manipur gi kano political system je moina over manipulate tawrakanda akhoi gi crisis se loiba ngamdaba crisis ama oleije masi akhoi nohongna na ningjanga kanda yamna jackson na lairik laisu haiba mi singna khunai sigi afaba tawbagi mahutta community amadi masagi furup ki maming sinaraga kari furup kai ba kari thawak pangtho ige haibase masana munna khallaga leader oibagi capacity natraga inbuilt quality natraga hojik khutakta tholaga leader or pase Manipur leader mayam lei ko khoi masana retirement ga retire ga ore kana leader ne ga chongthorok ko hana di sagar gi thabak tawring manung da di leader oibadi ngam da ko leader loire kana tholok ba adigi Manipur da activist mayam lei activism gi yampi ngai angang yampi ngai matam dagi masana masabu khoi ge lebak ki chen chongdana activist amoina haura ga hojik chahi yama ba khunai sida phaba tawge khanjaba mi su mayam lei ko adigi khunai gi di khanjaba lailai sudi yam kana ka hena haijau da ko adubu ngamjaba capacity da mai magi knowledge mai magi ngamjaba shakti dei matungina khoina lebak sigi da mak chen chongbiri ba handaki thoiba tawdok sigi manungda chongthorei ba social leader mayam se masina achoba example ne ba ko masigumba keno je hoigi ke ni ko lebak nungsi ba ba jera khoina yeng adoi jidi lebak nungsi ba ba gi tinpham jidi toan ba turen dagi ichel chela ju patta di loktak patta ta madam de khoi Manipur da ju punna tai even Manipur natra ju toan ba ichel da chela matungda samudra gi ichel da chela ga mohom toan ba da ta banate samudra am da ising ipak achawom da punna taminer doini haibse kawroi dabne ko aduna masida akoina ngasai haibiri ba 2nd October gi wahan thokse akhoi gi paring nai na chatharak pa lu nan ba adai Gandhi ji na pamamba mana tawramba mayam
Hindi da ay masi parwajan ay tare ko magi tak patam sigi wang mada akoi matam jiga chuna ba maung da fruit ki maming sin na dabida pun ma khunai ma oina phajana hingna lingna chatpa ya bagi pandam se masi akoi nawona na masi phirep ama lomina ba chang brai na khalle ko adu na tragadi masi toan ba angle da sum chakradi maitai na maitai pangan na pangan adagi ngasai gi rongmai na rongmai naga na naga tangkhul na tangkhul le na sum chakradi masi gi mangja bado chahi lising kaya da dum mara tara ga chakhini boko aduna thaina leiramiba hanjingna tawramba mayam dugi hanjingna tawramba mayam dugi akhoi gi keno se chatharaiba civilization gi model je yeng matam da hojik se modern civilization ama yamna kani akhoi gi ethnocentric oiba civilization amadagi akhoi community based oiba civilization ama olakpanina masigi matang sida akhoi na hojik leader ne na chongthok chaiba mayam je munna wakan je khallaga community da provoke to bida afaba khunai ma achoba khunai ga thengna ba ngamna ba chakot pa khunai ma oibe yana ba adu matanja du ningsing bagi matang do ngasi je chapchana ohe na ha ma smain thamjage thagachari oja aduga ikhoi gi kumja lising ani ga kun humdoi da manipur na india gi manung da khwai crime se khwai da gi yamna thokpa state oiki haina national crime record bureau bureau ki matungina phongdoli boza manipur sida sumaina haidi khwaidagi crime amasung riot chathabada khwaidagi masing yamba khoi india gi manungda oire haibase khoi gi sumaina haitare khoi gi hena crime chatharakpagi maram amasung chatha loige haitaraga di kai tawe yabage haibado zagi wakhalon thambiyoza hojigi manipur se crime chathaba haije ai ngasa haije do ko manipur de leiba lengak se chiga praja ga se masagi lenga ka praja ga se always tuna chakadabne praja na lenga ka praja ga tuna basi mathakta CSO zo lenga ka manar ga chatpa masange ada akhoi yi sidadi ngasai ina haijabdo community centric oiba organization masing yam khalak bose community centric oiba yam khalak pa then ngasai gi community provoke to bangamba leader masing yam khalak pa then finance to ba adugumba issues ing dubu finance to organization masing yam khalak pa then akhoi arm group masing yam ba si mayam si akhoi manipur irang makata na irang yam na chauna lebagi adugumba factor amane bako maruina political establishment na roit se political establishment jina samna da election karaba amasung kadreba amadi CSO singna masigi khamdok khamjin tawgada base masigi tawriba thabak irang si leitanaba khamdok khamjin tawgada ba leba ki khunai gi chakot thorang da saruk yaminagada ba adugumba organization sing association sing amadi political establishment sing jina political establishment sing jina magi community gi natraga community centric ore ko matamda ngasai tribal group amana maitai na namdarak pani na haibagi agenda da langak pa maitai na mo keno se akhoi gi kai ni ko drug and adu mafia na tawbani na langak pa adigi lam gi waho yam toin na tholak pa constitution da leiba article sing sigi athan ba matamda community provoke to ya ba mong da athan ba wari bo ko akhoi lam mangan dore akhoi gi keno leitre akhoi tribal sing gi right ta singnare ga na sumaina ta athan ba se masigi athan ba adigi then government of india na lotion banga moidawda lotion basunga moidawda toan ba fruit singda mai magi apam do pigani natraga phangangani haibagi pistok mayam ma chatharak pose ko kaino fruit centric ai tare ko community centric oirak pose masina maram oiraga sigumba roiting gi oiba problem dagi law da thajarak taba law je khutta painingak pa natraga pairak pa adagi ngasai gi hate speech mayam je sarkar gi mechanism sing sina control to ba ko se khoi gi handaki conflict da dum yam line ure khoi toan ba fruit ki leader sing na nataga political leader sing na hate speech se mayam ama yam ngangre ai tare ko adugi hate speech sing dugi matung in ne ba si writing mayam chathare je ko adagi law na su masagi oi ba mathau do matang matam chana ai no ji ai jari ba political establishment do boire CSO do boire public leader nga ko boire if community kai ba community khana ba provocative oi ba remarks he tholok matam da even manipur da di letter he ta yam phong na ngang na ba yam chaw na chane ko ada even akhoi da pen da ba lei se lambi chat pa ya da ba si matang na home ministry na wanga about da moina haira about da toan ba leader khara na hekta provocative oiba migi community sokada wangang matamda law je action am da tawngam da se sugumba mayam sina public outrage se la kanda sugumba kani ko akoi writing gi adagi toan ba nungai na da ba then police ta khut tharu ba adagi police ki arm di poda noi ngam da ta de akoi chang akoi tawjaru ge gaina khulai mun ba khot pa adu da no mai ka thor ko da sok pa
then ngasi maksumai ima maya pai bi khara hai duni landana noi punna jaminaraga loina khangdok loiraga na noina mi singdo thira ga pha ga de adu su noi lebak ning bu chingbra lebak ning na kari no hai do khangadam ni ga na statement tongan tholei sine ko aduna rasi irang sing je tholoi jai taraga di अखोई मरक्ता लोगी ओइ मथौ से हाना मपुंग फाना पांथोकम चंगे अदा अनि सुदा पब्लिक लीडर सिंग ना कम्युनिटी सेंट्रिक ओइबा वांगांग प मतमदा स्टेट की मनुंग द लेबा एनी कम्युनिटी दा सोकपा नत्रगा नुवाइ तो वांगांग ब मतमदा मधु लोगी ओइबा स्टेप सिंग दो लखलगा मसी गुम्बा वांगांग बा कम्युनिटी प्रोवोक तोबा राजनीति की ओइरसु राजनीति की ओइद्रसु लेदना को माना पॉलिटिकली मा यानबा मिगोन हाइबा ओइता सु मधु गुम्बा वादो ngang ba yade जे लोगी ओइबा आर्टिकल सिंग जे फजना अप्लाई एंड इंपोज तोरगा मधु की रिस्ट्रिक्शन सिंग दो सिटीजन अमोय बगी चपचाबा हक तो फंगन बम चंगे बको अदुना सी मैम जे तौद्रि बाउदी मणिपुर जे इरांग जे अदुम खरा दुम लेइद्रा एना खल्ले हुजिक पुदी होय रोइटिंग के गादी खरा बुदी हंदरे को हंदाबा मक तारगा सु हुजिक से वांगांग मददी लेप्त्री एबा तो बा लीडर सिंग ना वांगांग को मतमदा सागे माई मागी कम्युनिटी गतंग दा सेंटर ओइरगा तो बा कम्युनिटी अतोप कम्युनिटी प्रोवोक तोरगा मागी कम्युनिटी ना मा यानबा वांगांग बसिना आया मोइन तौरि बोजिक सुको अदुना मसीगी पोचे लो ना येंगदमने अदो मसी खर मखै अमा हुजिक हंदाबा तारगासु पुरा कोखरेन हाइबदी यादे वारिबुको पुरा कोखरेन हाइबे यादे मरु ओइना मणिपुर लेबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिना मोइगी मनुंगदा लेबा पार्टी की मेंबर सिंगसे वा अमत ओइना मणिपुर की ओइबा वा ngangan bangam दबसे मणिपुर खक्तगी ओइबा वा ngangan bangam दबसे याम चाव फैक्टर अमने ना सुमाइन दमजगे थागचे ओजा दुगा अक्टोबर की अहुम हयेंग से हाइबा तारे खैगी कोटु ना खैगी separation day haina lauthoktuna national highway 2 da pung tarani thoigi shut down tawgadori haiba paw mi yaurioja aduga nakalamorom dana ekhoigi social activist RK sanayai mana jaishna haiba sanayai ma haiba nate magna phungdoki bo wafam da ekhoigi manipur se chingi phurup ani gi playground nate separate administration amasung greater nagaland pamba singna makoi gi phurup singna namna khundaba state singda chatkiba yagani haina koigi prime minister da aiba cherol pishin bagi tongan ba paw sing yauri oza paw sing sida kamaini yengbe hazigi sayi phurup sing manipur lai ningda chatkiba yagani haibdu de khoi su sum hai jine ko khoi ju punna leiminabagi wakhalonda ipai pu matam dagi leiminaga labani akhoi na ngasi leiba lamse maitei khaktai lamni natraga naga khaktai lamni adugi lamni na haibe yaba adugumba jaga nate ko masida ningthau palingai matam hai tare hoi fruit kara na ningthaugi kano do ngasai gi ka ani legacy si moi accept tawba natraga tawdawa haibdi modern world sida moina masabu masak ta na bo khonera ko da खरा हुन्नाबा खरा लंगनाबा है मसान ताबने मदुदी मतमदु लेरंबा निंगथौगी डॉक्यूमेंट सिंग अदगी रिकॉर्डेड हिस्ट्री सिंग दुना उटकदबने को अदुमाइना उटकदबने अदु मोइने हेता हारे पंग्यादा याब नते तवदबो ngसाई अखोगी केनोसिना कहनी को चनिंग फुरुप चखरो हाइबसे अखोजी दम हाई चनिंग फुरुप कै चचगी सुनु कैसु काइदे ना सुम लैसलगा स्वाइदे लैसलगा स्वाइगी मी जु नतबदा 1951 ममांगदा लाबसु नतबा 1800 AD खक्ता अदाइदा कनोगी कहनी को ngसाई mercenaries ओइना लागा सिदैदा मपु सारकोदुदी कनामतनसु यारोय अखोइनसु यादे आइ ताइ को मिचम अमतनसु यारोय अंगांग अमतनसु यारोय बको मसिगी मतंग सिदी ngamthoknabagi tanja amadi tasengna lobadi tangai phatabne do ngamthoknabagi tanja haibase इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग द यावरिबा आर्टिकल मैम अदगी इंडियाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा मणिपुर से मर्ज तौरबा मतुंग दा 1947 की मतुंग सिदा ngसाई स्टेटहुड 50 स्वाइदा फंगबा कांदा अखोई मणिपुर की बॉर्डर से पोरस ओइबा बॉर्डर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मतम चाना ngakhौदबा अमदी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दा म्यांमार की मनुंग सिदा लेरिबा रिसोर्स मैम से कंट्रोल तौनिंग नॉर्थ ईस्ट लेबर रिसोर्सिंग से कंट्रोल तौनिंग अदुम वाखलोंदुना हे नमांग थारगा फुरुप की ओइबा इखल खलौदबा अदुगुम्बा अदुमाइना लापदगी मसीगी प्रॉब्लम जे थोलैने हाइ तामनेबको अदा हौजिसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिंसियर ओइबा तागदी अखोई हुजिकता वारी छाना हुजिक अखोई पाउनेने अदा हुजिकता हाइजग्रेदुनी कम्युनिटी सेंट्रिक ओइबा नत्रगा फुरुप अतोपदा कहनी को मागी लाइवलीहुड नत्रगा मागी एक्जिस्टेंस नत्रगना मागी ngसागी लीगल ओइबा पोतुदा चैलेंज तौनरक तारगदी मदुगी ओइबा लीगल एक्शन सिंग दो लौबा मचंगे दो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमसुंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोतु की मथक्ता नत्रगा कुकीजो काउंसिल की मथक्ता मोइना लौखलक स्टेप सिंग दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लो योइबा स्टेप अम्बो लौबा ngamde हाबजे असि मयक याम सिंगेबा अदुना कोतुना तौनिंगो मतमदा होय सेपरेशन डे सेपरेशन डे गाइना ऑब्जर्व तौरइबा खोलेबा मयाम जे होय मोई पॉलिटिकल डिमांड दि ओरम बियाई
ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯝꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯗꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯎ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯣꯏꯇꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯁ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯏꯪ ꯆꯤꯛꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯁꯤएमꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्म ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्ꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ 19 ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯇꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯇꯩꯁꯜꯂꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ 1951 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯍꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯧꯍꯧꯔꯒꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯊꯥꯗꯧ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯖꯔ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛꯁꯦ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯣ ꯈꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟ ꯇꯪꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯀꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯆꯔꯗꯣ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯦꯡꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSOꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯗꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ 1951 ꯕꯦꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ 26ꯀꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤꯗ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯂꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣꯇꯨ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯇꯧꯖꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅꯒꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯁꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯡꯖꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯝꯖꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯪꯅ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯩꯇꯕ꯭ꯔꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯛ ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯥꯁꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯄꯨꯈꯠꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ MP ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯩꯇꯕ꯭ꯔꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯛ ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯥꯁꯟꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯄꯟꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯣꯞ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯥꯡꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ
बिहार इलेक्शन से हैंग तंग आयरम को मसी रिजल्ट तो उरकांदा मधुगी मतुंगदा बीजेपी की कई फिल्म लाई हजे बिहार इलेक्शन से बीजेपी पोजीशन से हमका कायन के सु फसबो ओइदेबा अदे हाना मोइगा अलायंस ओइबा नीतीश कुमार जे मागी केनो से कयानी रेपुटेशन हाइगदरा नत्रगा मोइगी इलेक्शन कैंपेन जिदा न्यूज़ चैनल सिंग दे येंगदा याम का हेना के सु याम फसबो ओइदेबो अदुगा ngsaigi manipur da lengak se mai bse aidi moi sumaina hunna ba khona ba ade public platform na ngang bse khara su ikai bi oina haininge ba ko maram de lengak se mai matang je hanjan ngang ga prime minister lam daga di governor manak ta changna ko ta yam man ba ade pau che na sing na hapak ba su lengak se tes la kada ba sem do ro ba man ba matang kayarak yorok pase masi matang da khoi je public se yam nuai je de hai tare ko aduga ngsaigi Prime Minister Lama Matungda public Ladiva BJP ki Wahan Toxisu leaders in Namoina Yam Pana Haja Wani public the Yam Pava image the way driver. Yam saying I have the Prime Minister when expect over my Amama Hiram the Vida public project Sangaba Lam, who the pen Dava, Noaitavama, Yam Pasana Power, who's extreme power. I Tarakaduna Lengaxam Matang City, Adomadongi Kendra, Adomadomu Yaba, Migi Marakta. Wa dong ang biraga kuba khon bse matam kitang di lewak sembang ngamdri baudi kitang ikai biraga miyam gi khallaga khara lepi bada chungado male hayang seme hara kanduda yengo to khoi lengak seme na haibaduna hena phaba war kada male aduga lengak sem da bagi mangja bse hayang election da yam chauna thengnani BJP sina ko BJP khakta wana te congress da judum masi mami tarakani mamdi public ki oiba leader ne hayaga ngasagi thagi MLA gi kano gi chahi gi MLA gi kano khoi local area development fund du khaktan di thabuk tawbu yab nate chahi ani ahum sida sarkar na semning ba policy akhoi na miyam na pamjaba policy akhoi gi candidate sing du da chalaga hai ru ba yaba assembly da si pukhat piu sigi jaga sima si tawbiu agriculture si smaina pubiu nataga khoi gi mai sing nuai tabagi nataga khoi gi school gi policy da nataga khoi law and order da si pami bu har so ama bu tawge bu har so adugi room jing do amta leitrabani na ngasai administrative secretary ama unaba chapa haibse yamna live thabak na tebo ko administrative secretary ama da ma mathanda da hairu base yam live thabak te MLA ama lai tar gadi moiga ngasai gi akoi gi minister sing duga magi PRO mayam ga tare ni pa lai sing duga tawrokanda policy making da akoi gi public ki role lai da bodo amata lai tre bo sik ko aduna sahi ama pharak phaning che lai ho public ta keno lai ri se public ki role amta lai tri se lenga democracy ase for the people by the people ena yam phajana hire lai ri bne ba do sida akoi gi autocracy gi type ta center gi lengak na akoi gi local self governance namdaraga thamakanda akoi oiba praja gi apamba policy planning semada blockage ama thamaga moina tawbuduna phare na sum hairaga chadan basi hayeng political establishment mayam sida political party sing da madugi asopa mami da soidana tarakane ba aduna hanjan ngang bagi mangja basu lai aduga ngasai gi ke ani ko ngang matam da aya matam da moi masen hunna ba man ba ma aya matam da yaurei ko ngasai gi masa gi da khan bagi sakar se bangam da bani ga na hayak pa adagi amagi khan bada tawri ni ga hayak pa den ngasai gi phammuna dai thoi ni ga ne am toin hayak pa sugumagi matang si miyam da palaning de ai tare ko moi close door political lai ba poto adum close door adum lai jasno aduga lengak si khara thuna di sembi bidi farabane maram di matam je lai rakre ba akoi gi chai ani sida akoi lambi phattaba then akoi sida lambi yaraktaba then akoi gi lai ni public ki wa ta ga ba then government ni manung da policy and program and policy sing da implementation tawgadaba public masa yaw ga tawgadaba public leader na tawgadaba sing do amta taw phangdrabni na madugi election gi impact to hayeng soidana urakane na sumain tamjai hoi thakachiri oja aduga ekhigi international day of older person sing gi thoram pangthokpa amada governor na phongdokhibo wafamda ahal oishilakpa asi potlumni haina lauroidabani ahal sing na khunai gi lanni haiba wafam jin oja wafam sing mari lena na hause ekhigi khunai sida leiri ba ahal singi status e kamaini yeng bai tongan bai khoi mayum da leijada ba tongan ba home sing da leibagi chang jo hojik se sum hengalak bagi phibam da uri ba do oja kari wafam thambini mase khunai ji keno ne modern world da changakpa matam da ngasai gi alaman sing da khoina pibya ba dugumba respect to masi mangak pagi mami ji maruina chakholak pa jaga da yam ayama matam da tai ko ada masih aku ini atopa country dah di Melbourne dah kaida ada United Kingdom then ada Ireland Norway so ada even Russia ko Ukraine semua malam dah di kerja cakap pa
develop ai tare ko develop lam dadi government gi policy si am strong oi si akhoi gi mama mapa ga macha ga leimining da matam da ngasai gi ahal laman si gi oiba health care gi then ngasai gi moi gi oiba rights sing adu protect tawna ba sakana health care gi pot si da yam to an ma mi nga ma yengi ai tare ko akhoi gi keno sina manipur sida amadi india da di kamai le ye ganda social welfare department gi makha da NGO khara establish tawlaga NGO dugi manungda all age care si kano age care si masagi all age home gumba nataga destitute women home gumba sugumba mayam je sema kanda maduna paisa tan bagi method ama so dum oida banate akhoi manipur ju crisis mayam thoktana hoji leiri sini ko masigi poche akhoi gi macha oi basingna yamna khamam thoe akhoi loinmak noma han ore ka doini akhoi loinmak chahi yam khini akhoi ju ichai suna akhoi da sigi chapmana ba treatment tor ko matam da akhoi kamaina tawgani ha base madugi wakhalon dum munna khamam thoe aduga masigi oiba social welfare department sina masigi oiba awareness sing adagi law sing se yam toina public da run to biba ma change se akhoi ngasi HIV gi matang na akhoi na leiba awareness mayam je adagi ngasai gi child protection gi matang da leiba awareness mayam je akhoi cham na karo ukilam da tanar ro ga tawna te sidi public da aware oi ga da pot hai ba leba public na masa mathan da khangjara ga public na masa mathan da tawja ga da law je always ukil natraga police na implement tawdam na te ko public na khanga matung da public na o ai je si approach taw ya bore ai sida phone tawga di si counseling phangani ai na sida chaluragadi ai gi age care phangani ai sida phone tawgadi ambulance la ai je masi public awareness na sem pot na tane ba masi da law gi oiba to anna paisa kai thokada ba sarkar gi policy da paisa kai thoga public da advertisement mayam ma run tawba masi gi awareness campaign mayam tawba je sarkar gi mathau ne ba ko masi tawta matam da ahlamanda chatharakpa awana nangakpa then family gi oiba problem gi mayam sigi marakta mawono bamala kana mama mapa toan ta giba nataga mama mapa na macha da toan ta halakpa mayam sigi poching sidi akhoi gi police ta nataga kaino da akhoi gi ukil da nataga legal aid clinic sing da changaga complaint tawgi mohta law se kharaga hen aware o henna ba sakana masigumba policy program ama leiba matangai phade na smain thamjage hoi wazal lo shilakpada akhoi gi Prime Minister Narendra Modi na phongdokiba wafam amada akhoi nauna honglakliba demographic challenges na yamna chawna singnaba thokhalle hana lebag asigi unity amade social equality da shumaina phongdokpiro za wafam sida kamaina kari tentak na kari wafam thambini omtang hanbiro na asgido leibak asigi unity amade social equality da nauna honglakliba demographic changes na yamna chawna singnaba thokhalle haba wafam sinasa asigi achumane si ko demographic imbalance hai bise demographic imbalance hai bise kamai lagto no amana internal demographic imbalance am lagwe ko internal demographic imbalance si kamai tawge ganda akhoi gi manipur sina sum sothara ba thabak phangnaba thabak tongnaba se leiraktraba ko industry develop tawraktraba lambi thong phalaktraba adoi tadi akhoi gi young youth sing se moina tamu ba lairek mahai sing dugi oiba sendal lambi thinaba manipur thado oga delhi da noida da bangalore da chat yamna chat ki base sisu demographic imbalance amane ko then akoi sida manipur da labor gi oiba poche maitei mja sing je labor akoi local mi je labor oi ngam dabni na bihar dagi up dagi kai dagi akoi gi kano dagi orissa dagi west bengal dagi mayam skill labor mayam am la ga sida thabak tawri sisu akoi gi economy and demography da so ibane ko habdi ngasai gi mi jing do masing yam kalak ni na moi gi chana ba chinjang moi gi oiba welfare gi program moi gi rent ki bara da leba gi policy ising gi policy mai gi policy consumption je hengala kadori ne bako si mayam jina akhoi gi economy gi consumption hai tare masai gi paisa gi consumption resource gi consumption de hengala kadoi ne ba sidage na sathi bisina mu kaino ha kanda masai gi sina internal bharat manungi oiba movement oi jare ko sidage na sathi bisina mu kaino ha kanda thangna ba yumdang na ba country dagi mi je changa kanda maming mana ba sagai mana ba mi jing jina changa kanda aadhar card kan namjal laktana vote masing thiba daga vote hada daga yausal tana torok bagi problem ne ba khoi hoji manipur na mayok na risine ko sigi mi me am sina changsala ka na hana leramba original population du dagi 30% gum moi gi population je hengala kanda indigenously leramba mi sing du gi mathakta non indigenous oiba mapan dai changak pa sagai mana ba yumnak mana ba lon mana ba mi sing jina changsal laga phamjal laga na moina political leader oi khalaga separate administration natraga moi oiba state ama country ama natraga territorial council ama cultural council ama demand to kolak bajai masigi problem ji yam chau problem ne maram di mase political instability lakna ba han ba population lam amasung population jina political stability natraga instability gi han ba
mara ne base lam ama leiraba mi ama leiraba adu tadi vote ama yarakadoi vote ama yarakpa taragadi madugi mi dugi sakthum pidre na propaganda ama torka na ngasai degi horakpa haijegi bido sakthum pidre akhoi sakthum je moina matle valley gi politicians jing na matle chingi politicians jing na matle naga na matle kuki na matle mana sahi chama malabani akhoi gi phirep lawrsi gaina lawsalaga maduda yamna man ba mong da lawra kanda sagai manaba lon manaba mi sing duna changa ga akhoi gi political rajniti sida yawsala kanda madugumba leba kai be aba step sathar ko je masi government of india na matam chana yeng hogadam neba bharat sarkar ga akhoi ga india ga manipur na india da merge tawra matung da akhoi gi merger gi agreement da yaw ba pot ama bo ngak te je akhoi myam loina ma khang chatli bne bo je maruina akhoi na india gi politics da yaw matung da india gi political party da yaw grab matung da di akhoi ngasi ba da tawre myam je naga gi politics maitai gi politics pangan gi politics amadi hoji chathari je khongsa yana hara makamu jina kuki na maming ongar kanda moi gi politics ta hoji chathara bane ko aduna akhoi gi khunai sida illegal immigration infiltration amadi religious immigration then akhoi non religious oiba immigration then religious preaching ga je yam section na yengma ma changye ba ko se religious preaching gi section ni yengma changye ba example labu akhoi evangelist ama Christianity sandokpa la ko nupa mana bulletproof jacket yela midune ba ko adagi se ngasai gi kano haibu nupa se mo Nepal da mo phari dune ba ko aduna masi ngasai gi akhoi gi khunai se manung da nungsina na lerekpa ichinau singi marakta tongan ba dharma sina kari role lori guys India is a secular country oita ga so government gi oiba law na di yengjan bum thokne ba aduna illegal immigrant amadi population influx se masi control tawang am da ta ga di India se magi ngasai gi akhoi gi ka ni ko politically unstable oiba adugumba state ama oirakpagi adugumba country ma oirakpai chance 99.9% yam chauna leiba aduna ai wakhanda government of India na hoji fencing ga torok to hona reiba then border line da leiba army sing sindorok pa ibana samai fal hoiba da mafam kya da sindokhiba sugumba mayam se sarkar gi policy je khitang change torok pra hena logje hai tare adu bo khitang di tappi kharaga hena thuna tawbiragadi akhoi NRC ga se tawbidana adagi ngasai gi 1951 gi census sida family tree proof tawgam da ba mi sing je voting right pi be ate moi hoi leibagi humanitarian ground le henda ga so voting right pi be ate makoina India da lakhiba matam da Bharat sigi damak citizen amoina moise matik chai India citizen oibada India gi country sigi development da moise contribution tawbada ngamgada ba mi ni ha be masana proof tawngam ribau voting right pibam thokta ne ba adu bo Bharat tadi toan ba jaga da maru ina Tripura Manipur side da Bangladesh kam ba ga taina ba border se maside le ba influx de yam over influx oi re na masi yam section na government ne yengmam changi na smain thamjage thaga chiro oza na marik chum da wo phom kyam so thambire oza gi chillaba matam kyam so kai thok piduna tharamasi bu mapung phan bi ba gidamak ta oza bo haninga leitana thaga chiro oza matang sida news analysis loisinjare midyeng tabiri ba punmak puso amuka na thaga chiri Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singi damakta Germany da hospital program tamba yabagi kudung chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani tare tubada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hairiba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana
100% education loan su support tawjagani akupa marol gidamak 7005 063196 ta contact tawiru. Welcome to Uttaranchal University. Panatamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari.